Alina, gitarista? Ana Batkenge jardam. Koldan kelguncha bizde ayıldağılar şontup akça çoğutup bir tane pomoş. Allah razı ol. Hurmatlı Kırgız elim bir skori beriptir. Arap mamleketleri. Ana mına mobildik медициналық klinika deyт. Бұл Алла Таалам Оразаның күнде бізге берген bir сый урматын қарағыла. Islamic Development Bank deyt. Мобилдүү медициналық клиникалар deyt. Бұл өтті керек болған уақытта келді бізге Кыргыз елім. Еменен арабтар анан мындайда анан біз арабташып кеттік те анан дебей. Кичине мына сабыр кылсак, мына карасаң бүт бары түшүрүп чыгара турган аппаратуралар менен бүт келиптир мына. Кече жолдо келатат деп аткан араб туугандарга рахмат. Мына карагыла. Мына. Апкан дейин деп алкан экен Түркия. Бул Түркия араб мамлекет чогуу эме калышат, а? Машина түрктөрдүк экен. Булар успет этиптир да чаптап эме калган арабский менелер да. Кыргызстан герпини коюптур. Келиптир бар мына. Allah razı olsun. Abdullah Humanitarian. İngilizce biliyorsun şurada. Son жаңылык болду, ha? Aybay son жаңылык болду. Araptaşıp kettik. Arap olup kettik degендер көрүп алгыла мына. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 машина. Бүгүн эртең мененки жакшы жаңылык. Bir sunuş Aljon. Hadi desek. Emi boldu. Rahmat. Avalı rahmat. Şu жаңылык бердиңиздер. Rahmat. Emi tazzele kuyum degen adamlar bolsa, akçalay çoğulsun. Bирок бизге эмес. Бизге Кудайга шүгүр мана өзүбүз аман, жерибиз аман, малыбыз аман. Анан максатты. Ана шуга которуңузда шолор үй салып алсын. Имминди максат. Чечимде окшойт олар чечим. Например, болду, мана токтотуңуздар. Нашы күчүлгөн кырсы керек жок, например. Азыр май салып атасыздар, май, мана, майда май. О бизди сакташка, о неме холодильниктерибиз жок, эрип кетип атат. Нашы күчүлүп коюш керек берди. Şu mamleketke jardan bereyik mamleketke. Şu kutuğa tursa turvasın şu mamlekete. Buraya tadım. Bana da sakın. Burada kocaman ne bu cama kursak koymayın. Kolunuzu bir zaman koyun çekin. Ne oldu?